Entar kam ba teh? Mulai ke Roma, Cong. Mayu ya terakhir mun mulia teh. Kaki siapa, Cong? Sengko teh anang bajai. Masa aki Cong anang bajai. Sering bajai teh kira aja. Kaki yak mek kene. Biasa teh sobung suan tak melo bungkong bunga sosok. Mayu teh lah tak usahnya banyak kan deh. Bisa kok ya terakhir ke Roma nah naik katang sepeda reh. Teguan teh deki labu teh. Mat, ya ba pangremon lah tu ala sero cak jalan tok rapa mat. La sero nang Maroma boy. Launang teh, setoron teh deki labu teh. Tajuk teh. Tak ada soroto bingko men. Kentang ngepar cek tampem. Ya lah wes mar sing kok lanjut ya. Lah mece akhir men lambu kan lo ya. Tak usah mat, rogi ambu mun sak pasan ya. Kaki tak kira luang kopi nah. Ayo mat ya. Ini si kelangkong men ya. Ya, daripada. Dari mah pak. Tak napa tuh saya salah lagi. Nyekutai boleh. Padahal kita lewat coplok kesel kau melin serono nang Maroma. Untung lah bodi kimen sepela kia terakhir kaki. Sudah masuk ke rumah dulu pak. Oh, Nas. Apa pakai badan ini, Nas? Kaki men. Hari iya main ngelap sudah motor men. Arah apa Nas meki yelap motor Nas. Minta ilap men cek motor nga ria. Tak munding kaki ate ganteng. Ya Nas, laku apa me laku lincelingan tang motor. Men, ya kan tahu dulu men. Udah apa Nas? Beda apa Nas? Kaki tak aja nih men. Lebih mau beda orang ngodi tak jalan dah kaki Nas. Ba masuk sengko je deki sore tak aja nih. Beda apa Nas? Dah iya men. Deki sore tang cewek ngajak ngabuburit. Singko todus memang ibu motor ji ya. Jadi singko ngin cuma sudah motor kaki men merelo dus nodus ke tang cewek. Oh, kaki Nas, agaya akan tak andi modal. Sambil mek salpa agaya pakai di ngoreng kaki Nas. Sokoren ben la angkui motor ji apa beda nah. Siapa sabrina inceman mon kebaya agaya Nas. Apa boleh ngincem ke perlu ngunceng cewek eng kaki. Leng bine dia perlu kejujuran tak perlu gaya Nas. Lebih baik eka beci karena kejujuran Nas daripada ipuji karena kemunafikan. Le mulai men mulai beri ancaman tahu saat tromo ngena. Orang yang dim masih berina ancaman Nas mun kun karo gaya sepeka ada tak nyesuai kibi kabedena kake. Mulai kok. Kamu mat. Apa nah yang antara kalau mana sih men? Ala kau apa mat? Ariya nah bodi karena cecen. Terus ya terakhir ada kimen mereka baik buka lagi. Kimen orang cerai enggak juga bi kaki sebiran jajan nih mat. Cerai-cerai apa nah kaki Nas? Sering kimen je paling pilih ke orang.
Nemo di manas mun bene ki men senara kita tang bapak ka Roma. Pakin kaki ngoca ta pelak. Ketika cen dia bisa ko be ke ki men nas. Tong ke balas budi atas ke pelak ke men. Pelak-pelak apa nih mat? Curang kaki men kok cak pelak. Ila wes lagi bagi tuli mat. Mun lakar kaki CS to kaki men. Masalah apa ki men bereng anak. Alas na sa bahce bekel ka bini. Assalamualaikum. Men. Assalamualaikum. Masih beri suara nama Langge. Aku apa kena aja. Waalaikumsalam. Kakek mat, ya kan amat terker langker mat. Iya men. Ya kan amat tujuh mat. Beda perlu apa mat? Ken ngatarakin na jajan men. May pola ken yang kebay buka lagi. Kayak repot dah kakek mat. Repot apa men? Nakun karo jajan. Jajan dia tak seberapa menebanding lagi punung kapel ke kaki men. Men. Sengko dari gila sampai ada pakan ada penasaran. Andi masalah apa kaki bireng anas men? Masih cek beci nganah dah kaki. Kaki kau orang yang setak pelak. Padahal min setahun na sengko, kaki orang yang paling cek pelak. Anas pegel margina tak beri ngencem motor bising komat. Men tidak tak beri men. Anas gengsi mat. Terus gaya akan tak nyesel yakin ka beden ah. Terus nguncengan cewek mat tapi motor ngencem ah. Jadi ngaji ya cerita ya men. Pantesan anak gelo cek begel dek kan. Lagi bisa kolai belen anak je men. Tahu sama, tahu saja peraja. Orang yang nggak anas itu semakin sampai bila tetap pegelan kau orang. Ya njok men. Gara-gara anak sengko sampai andi prasangka coba dek kaki. Sekebai kita ria hina di mata orang lain mat. Sebenarnya benih margina kelakuan kita tibi mat. Melainkan cerita dari mulut seorang pembenci mat. Ketika aki mentertawa tangka cubaan mat. Tanya aki ka orang yang seiri ben sepegel ka sengko mat. Tapi sebeli ke mat, mentertawa tangka bagus ya. Tanya aki ka orang yang seneng ka sengko. Lakar laoso men. Orang yang model yang ngaji ya situ ya. Tapi kaki tak bosan ya men. Coba main film lah beri pesan moral ke sengko. Ila wis, deki anak bisa sengko label na. Ya jajan deki lah buka ya. Ya, langkung mat ya. Ya ada padang kok mau ya. Heeh.